kuncipha bugebengu. Isizwe asiphephe. Sanibonani, sesiphinde sabuya la eMsingi. Kuseyiyona iKhula TV le. Ngokujwayelekile njengoba nazi. Siphethe ubhuti omdala la. Sikhona la eMsingi. Bhuti, awuchazele ababukeli beKhula TV ukuthi sikhuluma nobani. Okay. Ngibingelele kuwena. Mfuthu ngihleli naye la njengamanje ngibingelele nethimba lankwamba na. Ngingubheki mina wakamabaso endaweni yakhona la eMsinga kwaMajozi. Angibingelele nje ke wonke umuntu wakamajozi nabasemsinga bonke nje ngokuphelele. Mhlambe ngize ngingayishini eSouth Africa ngaphandle. Siyabonga kakhulu bhuti. La njengoba sila sihamba ngodaba olukhulu olubalekile sicabanga ukuthi iSouth Africa yonke nomphakathi bonke abantu bayathakasela bayathanda futhi kakhulu okuyinto enhle esibona yenzeka. Abantu sithembisa ukuthi sike sabona abantu bayaboshwa ngapha nangapha kodwa lokho esikhambelayo ekubaleke kakhulu. Sicela uchazele ababukele emakhaya indlela yakho. Ungenile ejele bekwenzakalani? Izisiphi izizathu senza ukuthi uzigcinise uyithola usejele? Angilifishanise nje uhambo lwami ngifundile ngasebenza ngiboshwa nje bengikwesinye indawo engapha eNyukhasela la bengisebenza khona ngeke ngikwazi ukuyibiza ngegama ukuthi bengikuphi kodwa la bengikhona ngokweprofession la bengikhona ngiboshiwe isikhathi esibe sidanyana impela ngiboshwa ngenxa yokuthi ke kwesisikhathi ukudibane nezinkinga kuba ukuthi indlela yokuyisolve noma ukuyixazulula uyibone ukuthi sebenzisa indlela emfishane Yokuganga. Mhlambe yokuganga noma ke ngingazange ngisebenzise mina yokuganga kodwa nje khona ngizothi mangibeka ngithi kwakuyi robbery lokho abakubiza ukuthi inkunzi ukubamba inkunzi kuhlonyiwe lelo cala lilodwa ke eligcine lenza amacala amaningi lona lilodwa ngoba siyayizwa kuthiwa kwenzeka uthola ukuthi wenza icala elilodwa ngaleso sikhathi uthola ukuthi sewunamacala amaningi. Mhlambe nje mangikulinganisela icala lami kwakwelilodwa kwakwelokubamba inkunzi kuhlonyiwe kodwa ngokuthi kunesibhamu kuneyinhlamvu kunomuntu owalimala asewufour amacala kodwa wena wenza icala elilodwa so izinto ezifana nalezo ezenza ukuthi noma ngabe kuthiwa uyagwebeka ugcina usugwebeka kakhulu okay so sesifuna ukwazi sewuboshiwe ejele ugangile ungaphakathi manje sifuna ukuthi usithathe usibeke lapha ngaphakathi ejele kwenzakalani ngoba abantu abaningi banokukhuluma izinto eziningi ngejele ehlukahlukene so sifuna ukwazi ukuthi impilo ofike wayithola lapha ubunzima ofike wabuthola uchazele babukele emakhaya kwenzakalani. Ngingakakuchazeli ake ngisho ukuthi inhloso yami yokunimema ukuthi ake nivele ngapha yini ngisuke ngathanda indlela enginibone nenza ngayo ibaleke kakhulu uma la kuma YouTube channel so ngase ngithi ake ngomemela amadoda akasondelela ke ngizoxoxa ngoba mina ngibe nenhlanhla mangibuya ababuya abanye ababuyi kuningi kokwenzakalayo lapha ngaphakathi ngizothi injabulo iyinto encane kakhulu into encane kakhulu injabulo uma ulapha ngaphakathi okuningi kusuke kuzokuphatha kabi kakhulu mhlawumbe ake ngwenzele nje isibonelo akekho umuntu ongathandi ukuba ne-freedom yokuyihambela ukukhululeka uhambela uma yikuphi kodwa mawuke waba ngaphakathi kusho ukuthi wena into osukuvalelwe yona nje yokuqala nje lehlukumeza umuntu noma eqeda noma ngabe yini ezibulale ngisho umqondo akusenzeki lutho okuthi kufanele ngibe indoor noma ngibe ngaphakathi endlini mhlambe isikhathi esingango 23 hours so mhlambe nginikwe i-hour ngaphandle nalo ngaligarantile ukuthi leli hour lokuthi ngiyo exercise noma ke ngithi kushawa umoya ngizolithola awuligarantile kudepend ekuthenini isimo sejele sibe njani ngaleso sikhathi ngoba kuhlala kunedubedube kodwa ke nje khona akekho umuntu engathi ngimfisela ukuthi abe lapha ngisho ngabe kuthiwa umuntu engazwani naye noma ngoba sithi anginaso umuntu engazwani naye kodwa ngimfisela ukuthi abe lapha mhlambe ngaze ngithi kungcono mangathiwa sekufanele athole ipunishment avela shona kunokuba lapha ngoba mawulapha into ozoyifica uzofica ukuthi ishintsha umuntu obephila imenze umuntu osefile Yesu uyabathola abantu angimilinganisa ukuthi lapha ngaphakathi uzofica lonke uhlobo lomuntu lonke njengala nje ngaphandle kodwa bancane kakhulu ozokwazi ukuthi mawusondela eduze kwabo uthole into positive eza kuwena so kuyenzeka kungena ngaphakathi uthi mawungena ngaphakathi ungene kade untshontshe usweet into encane yes
ufike ngaphakathi se-university lapho kuyafunda uyafunda lapha kodwa akuyona i-university ugraduate kabi iziqu nje uzoyithola lapha uzothola iziqu ezini mawufunda lapha uzongena untshontsho suite uhlanganiswe nabantu abenza izinto ezinkulu mhlambe uzwe izinto mabeyibala abanazo vele ubona ukuthi bengiyibambezela bengisathi ngiyasebenza ugcina usenza izinto ezirong so kuyenzeka umuntu angene right aphume se-wrong omunye angene kade engasayiphethe kahle ngempela emphakathini aphume eshintshwe isimo akasifica ngaphakathi kuyenzeka kuyishintshele wena kungakhulumanga umuntu ushintshwe isimo nje ukubuka nje isimo kodwa nje ngakusho ukuthi kudinga angazi ngizoyibeka kanjani ngesizulu ngithi nje a highly self motivated person ukwazi ukusurvive yeah so sifuna isithathu sibekeke manje ungenile ejele uyaphuma manje singaphandle siphathi kwabantu semphakathini so masibheka la emphakathini abantu abaningi akuvamisile ukuthi umuntu mayephuma ejele bamthathe ngalendlela ekumele bemthathe ngayo bakuthathe kanjani angithi ngibe nenhlanhla mhlawumbe ke ngithi into esenza mhlawumbe ke ngithi into eyenza ukuthi emphakathini indlela yokusemukela emphakathini udepend ekuthenini ngesikhathi kade uhamba ubukade unjani uma ngabe kade uvela uhlukumeza umphakathi uhamba noma ubuya uzokwazi ukwamukeleka so ngenhlanhla ke mina ngayiboshelwa ngingekho ngasekhaya bezwa ngenziwa bethi kwabamangaza bababazi ukuthi ngumuntu nje waye right endaweni so ngibe nenhlanhla enkulu engandele bani ukuthi ngithi mangifike ngamukeleke nami endaweni nje kufane nokuthi bengivele ngiyinabo ngaphakathi so into ebalekile engifuna ukuyazi ngawe ukuthi mawufika emphakathini iliphi iqhaza ongathi ungasipha isithombe sihle ofike walibamba nomphakathi wabona ukuthi hayi ubambeza qina la okokuqala nje ukuyibandakanya ezintweni ezenziwa umphakathi ungayiqhelisi kuzona ikakhulukazi ezintweni ezithinta ukushintsha umuntu impilo yomuntu uyisempilweni engcono ngifike iqhaza ngalibamba nje ukuthi ngiyifake ezintweni zomphakathi ngingaphumi ngibe khona ngoba vele bengamukelekile okungenza ukuthi kube lula ukuthi ngingene kuzona kuningi ke esengikwenzile khona emphakathini mhlawumbe kwenza ukuthi abanye babo bengagcina bengakholwa ukuthi lo muntu ubeboshiwe ngoba into elindele kumuntu oboshiwe yembi kuphela yes kodwa ke noma kungelula uma ufika emphakathini akubi lula ngoba kwawena ugcina uyinyeza ngoba usukwazi mawubuka wabuka umuntu ekubuka nje usuyasho ukuthi uyakhuluma ngami ngenhliziyo uma uke wathi udlulile wezwa abantu behleka bebekhuluma ngayo kodwa nje ke kuningi kakhulu engikwenzile emphakathini engisayimisela ngokukwenza okunye kwakho nje ukuhambela izikole ingane zenza izinto ezirong kakhulu mawuthi ubheka iminyaka abancane kakhulu labantu and uyabona ukuthi basemgwaqeni obhekela ngiphuma khona lapha ngoba kulendlela sebeyithathile noma izenzo zabo zikhomba ukuthi sebekhetha kunendlela ofanele bayikhethe kungenza ukuthi bakhethe indlela yokufa kungenza bakhethe ukulimala kungenzeka eyokuboshwa zintathu indlela abasuke beyikhetha ngoba phela ubugebengu bona buyakhokhela njengoba bukhokhela lokho kucabangayo bukhokhela opposite okubi so siyayithola ke manje esifuna ukuyithola manje sifuna ukwazi ukuthi so ngesikhathi ususemphakathini ubambisanele nomphakathi ngendlela eright enesiyabonga umphakathi wakhombisa futhi ukubambisana nawe ngendlela eright sifuna ukwazi ukuthi okay umphakathi wona ikuphi neSouth Africa yonke ongathi uyafisa ukuthi no la bebambe khona bebambe iziqini ukuthi ngesikhathi wena uyaphambili abafisayo ukuthi lento leyo eyenzakalayo ukubambisana kwakho nezikole nokubambisana nemphakathi neSouth Africa yonke ukuthi unxenxe ukuthi ubugebengu beingane zesikole nalabo abancane abuphele nentsha yonke eSouth Africa yonke uthini ucela luphi usizo ababukeli bebukele emakhaya ngicela ukufika ke osizweni sengiqalela ngithi ngiyengikholelwe ekuthenini ukuxoxelwa indaba umuntu oke washa athi ngasha mina ngasha kanje izwakala kangcono kunomuntu othi uyazi ukuthi maungasho ongakaza kashathi maungasha ngaba kanje so into engenza ukuthi ngisondele kakhulu enganeni ikusasa lelizwe lisenganeni kakhulu ngiyazi ukuthi abazali bayaxoxa nengane ngayo yonke indlela kodwa ukuxoxa abazali enganeni azikuzwa kodwa mina uma ngifika ngixoxa ngento esengike ngaphila kuyona kwenza ukuthi bayizwe kangcono
okusuke kube inselelo kakhulu kulesi simo lesi engisenza njengamanje sokuhambela nezikole lezi ngifike ngibe nenkinga ukuthi ukusuka la ngithi ngisho angakabi nalutho ukusuka la ngiya kwelinye point noma ukusuka kule ndawo ngiya kule ndawo kukhona indawo ethi ngoba ngihambela umsinga wonke uthola ukuthi senginenkinga ukuthi angisenayo imali yokusuka la ngifike la kodwa ngiyafisa ukufika mhlawumbe sengisilonzile isikole ngasibona ukuthi lento eyenzeka lapha kuningi okuzophuma lapha okuyabhubha impela so into nje bengayikhalela ukuthi eSouth Africa mabefuna ukusibona si-South Africa ephilayo siyaphambili asikuyeke okudlule sikhulume ngekusasa singakhulumi ngosekudlule okudlule bekade kulungiselela namhlanje belungiselela ikusasa bengakufisa nje ukuthi loyo nje ongaba ngendlela ethile yokwenza noma ngabe yini engenza nje ukuthi uma ngabe ngifuna ukusuka la ngiyale angibi ngedwa kube khona ngiba nabo esihamba nabo ukuthi mangisuka la ngiya kulesa sikole ngifika ngingena kusona sikwazi ukuxoxa mhlambe okunye sike sikubone masifika khona ubone ukuthi ingane mhlawumbe ngasiya isikole uma ubuka indlela egqoke ngayo uyabona ukuthi isiveze isimo sekhaya ukuthi kwasekhaya bahlulekile noma abehlulekile kodwa abanakho okokwenza ukuthi lengane igqoke umfaniswano obuke kumuhle mhlawumbe uthola umfaniswano sumdala kakhulu mhlawumbe uyabona lo muntu wasuka na kwa grade 8 mawuse high school ngoba ngijwayele ukuhamba kakhulu ema high school so kuye kube kuhle ukuthi angazuthi mhlawumbe noma ufika khona siye siyikhwathe sigcina mhlawumbe ufika noma namaphaya u2 mhlawumbe neshirt ukuthi nje ukhombisa ukuthi mntanami ungashintshi kulento lento sithathile yona ezokusebumnandini angathi ukuthi nje abantu mangakhona nje uthi nje mina ngiyafisa ukubona umehluko ezweni lakithi asiphosele nje lokho akasiphosela khona futhi siyokuqinisekisa ukuthi uyakubona ukuthi nani kuyasebenza ngoba ngisebenzela ngathini ngoba kwamanje nisathathe ekhukhwini okungekho lutho ekhukhwini ngoba mangithatha la ekhukhwini njengoba ngingakasebenzi kusho ukuthi ngithatha ekade kuzongithengela isinkwa ukuthi ngilale ngidlile namhlanje mana ngifuna ukuthi silana ke manje ngelinye ilanga lento le eniyenzayo inhle kakhulu uzibona ukuphi uzibona uqhubeka uyenza uzibona abantu ngoba abantu bakhuluma izinto eziningi omunye usangasho okunye okuzokwenza ukuthi ushone phansi uyeke uzibona kulabantu abasazokhuluma okubi uqhubeka phezulu kwabo lokho abakushoyo noma uzibona ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi bengasho uphinde futhi uzibone uhlehla angisho ukuthi nje ukukhuluma nalomuntu ofana nami ukhuluma nomuntu ongelona igwala hayi ngokulwa kodwa oyishinga makufanele acabanga ngiyakholela ekutheneni indlela ukuze uyihambe kahle hlangabezana nezingqinamba kuzona udlule akukho kuyongijikisa ukukhuluma ngeke kungisize ngoba vele abantu bazokhuluma abantu akabayi nganxanya abawona amanzi kukhona abazokubona kuhle lokho engikwenza kukhona abazokubona kukubi okubi ukuthi bazokubona kukubi engikwenzayo nje kunezingane zabo lapha ezisiza okungenza ukuthi ingane yakhe singamkhululi bese mkhululile kodwa ngokufika kwami igcina sizakala ngoba ziningi ingane ziningi ingane so angifisi ukwenza ibhizinisi ngale kodwa ngifisa ukubona nje ushintshe endaweni ngizoyihambela izikole ngizoyihambela kangangokuthi ngisazama nanokuthola ukuthi akukho la ngingathola khona usizo oluthi nje noma ngaba ama-skill ukuthi ngene masiqedile nje ingahlali kube khona ekwenzayo okwama-skill nje amakhono ezokwazi ukuthi iyiphilise nangakho ngesikhathi sazama empilo into engiyithanda kakhulu ukuthi South Africa iyabona ene futhi okunye engifisa ukuthi sikusho noma siqinisekise ikakhulukazi wonke umuntu obonayo nosafisa ukuthi izinto zakhe zihambe kahle ukuthi lento le oyikhulumile ngiyafisa ukuthi ngathi sonke besingayithatha ngendlela oyicabanga ngayo ngoba mina uyakhumbula ukuthi thina sihlangana nawe la kwiKhula TV asikwazi kodwa izinto soyishiyile izinto ezinkulu kakhulu sicela ukudlulisa ukubonga kakhulu siyafisa ukuthi nangelinye ilanga kibo bonke abantu abakubukile nababukelile engathi bengenza njengoba benzile siyabacela laba benza nemibono ehlukile nalembono emibi siyacela ukuthi ngesinye isikhathi bazama ukuyiphatha kahle sibonga kakhulu umfoka Mabaso isikhathi sakho siyabonga engathi ungaqhubeka njalo siyafisa futhi ukuphinde sikubone la kwiKhula TV ngelinye ilanga ngiyalibonga ithuba ngiyathemba ukuthi nongibona nifese ngixoxe ezinhle kakhulu ngithi abalaleli ababukeli benu bagcina sebengisiza senginifonela ngentshela sebengisize ngokuthi izingane ezithile seyisizakele hayi siyabonga babukeli beKhula TV sibonge kakhulu udaba esifike nalo
esitholile namhlanje siyabonga siyafisa ukuthi wonke umuntu engathi engabambisana neSouth Africa yonke sihlenge isizwe sethu ngoba sonke sixakekile siyafisa ukuthi sonke sibe into eyi1 siyafisa ukuthi wonke umuntu obukelayo uhlelo lethu Khula TV wazi ukuthi isifundo sitholayo uyasibamba uyasithathisisa siyacela ukuthi sibambisane sonke sibe isizwe sisodwa siyafisa ukuthi engathi ningabambisana nomphakathi nibambisane kanye nathi neSouth Africa yonke sinqobe ububi sinqobe izinto ezenziwa abantwana abasebancane emakhaya siyafisa siyacela ukuthi wonke umuntu ofisayo angenelele siyabonga sicela ukuthi nibuke nenze kufanelekile niya-subscriber niyabuka nenza ngayo yonke indlela ukuthi thina sikhule ngoba siyafisa ukuthi senze sinilethele okuhle njalo sithembe ukuthi sobonana futhi nangokuzayo